much pamemhuri yezimbabwe tadzoka zvakare nemaraven diaries. Regai tipinde munyaya yachona straight. After Edmore left that morning, I prepared for church. Pandakasvika, I went to my bishop office and told them kuti my marriage had ended. I cried that day. I can't believe kuti I am crying as I am typing this. Inyaya kuti I've never openly talked about it for the past 10 years. Until you are all saying I'm strong, yes. So I had to keep up a strong face for my kids and everyone. And today I find myself vulnerable and crying because pfungwa dzangu dzadzokera ku period iyoyo. They both hugged me and prayed for me. They've been my pillar of strength. I had found a loving mother and a supporting father in them. Vakamira neni through thick and thin. Sometimes zvairwadza. Usiku ndomutsa mota na 1 AM tuchitungwiza. Ndobongomora mere zvinu. And vaingonyarara mama who just rub my back kusvika ndanyarara. Then pray for me wopedze bata ndiri pasofa. Vaindifugidza Mama Adrian Masamba and Bishop Masamba. Thank you for the love and patience. I can never thank you enough. Until the following morning, they would say nothing about breakup. It was very sensitive. They only hoped one day I'll make a decision and walk out. Why I didn't walk out of that dead marriage, honestly, I don't know. Now I know kuti yaingeri nzira yaSatan. Ndakadzokera kumba and upenyu hwakakontinua. I had 4 kids. Ndainge ndine vana 4 to look after. Uyezve mama vangu that had mental illness. I had no time for myself. I had episodes where I'll just break down and cry. Chandai Chemera was not the husband that had left me, no. But my time and efforts, I would never be able to write everything I did trying to make that marriage work. I cried for my wasted years. I resented God. Makandiregerera ndichifira chinhu ichi chakazongoparara. Ndakaregedza kunamata. To me, church was the biggest scam I've ever came across. It's just a place where people gather, sing, and lie to each other and go home. I never stopped going to church. I went for appearance. Missing Sunday service would raise more attention from my pastor that I didn't want. So, I pretended kuti everything was okay. But mukati mangu, I was dying. It was a Monday. Ndakabva ndafunga pastor vamwe vaya veku-Headlands. If you remember, vekugoma kuno ndakanochemera bota takatsanya. I called her and had a brief conversation. After I ended, she called me again. Vakati, when I spoke to you just now, waturi right? Is everything okay? Mwanasikana, tell me chii chiri kuitika. I parked beside because I was driving kuti titaure. I asked her why vadaro, and this is what she said. Takaenda kugomo on Friday night for all-night prayer church yese. So when we got there, someone said God is telling me to pray for Sis Mavis the whole night and pray for nothing else except for her. So we prayed with that name the whole night, but we didn't know which Mavis in particular. So I spent the whole weekend asking God, kutiko munhu makati tinamatire ndeupi ko. So when you called, ndazofunga kuti ndiye chete Mavis watakanzi tinamatire. Uri sei mwanasikana? Ndakaridza mere. Trying to explain how I had so suddenly lost friends in church, how people distanced themselves from me at a moment when I needed the most, how that marriage yandaikwirira makomo had drastically ended after draining so much from me, how I felt cheated by the universe. I gave out good and got hurt, betrayal and misery in return. We spoke at length and she promised to come and see me, which she did. Vakauya and vakazama kundishingisa. Vaizoitawo sei. Pane pandakatanga kuenda kumba kwavo, ndakangonovatengera bed ndikaisa pabhazi. I loved her cause munhu akatongonaka ake. Tadzimafundisi dziri calm and so loving. Vekuti if she hugs you, you can actually feel a love. She had that motherly love. So journey divorce was one hell of a ride. Ndakazongonzwa shungu dzese kuserera one day ndiri ndega, driving mutown, crying. Ndakavhara mawindow. I felt a heavy presence of God that moment. It scared me. After a few minutes, the atmosphere changed and I felt coming of peace. So that made everything okay. I always say don't make decisions when you are not emotionally stable. Pakati pezvese izvi, Satan present again another time waster and got into mjolo uya
mauziva ka aiwa uya tiuzivi. It wasted my time again. Why I didn't ask God kuti how am I supposed to move, direct me. Cause of bitterness I decided not to involve God in life mangu, which is very dangerous. Muchazviona in my future diaries. I resented God for not answering my prayers, and after everything Edmo walks out freely. Ndasara futi looking after the kids on my own. I felt cheated. I felt God has not been fair to me. He allowed my life to be messed up from day one I came to this earth. My mother abandoned me. My father did the same. Now ndakura, murume has left me to pick up the pieces. I just thought it was time to do me. Time ekumbo farao. Time to let loose. I was tired of doing the right things. And ini ndichingoguma ndiri ini ndinotsikwa-tsikwa. Kunamata kwacho kwaimbondibatsirei. I hope he's restored. Mistakes are being corrected. Those yet are slowly healing. What made this period more painful was Edmo thought he no longer needed me. When he walked out, he had a good business. Ndamuvhurira shop mutown. So when he left, I tried to involve him in co-parenting. I didn't want to deprive my kids their father's love, but he mistakenly took it as a sign of desperation. One day I called him. Ndikati ingawani. Ndakati mwana ari kurara. He said, I told you to stop calling about those kids. Ndakakuta ndichakudi, meaning iwewe nevana vako. Tora vana uchijese nemo vapi yako, cause vana ivavo imbasera yekumba kwenyu. Ndakachema. Ndikati naye Mwari, why did you give this man a fertile sperm? Asingadi vana. We have people trying everything to have kids. Mukapa Edmo vana vari kuramba naso. Why? Handidi zvekunetsana naEdmo. Kubva nhasi handidi zvekunetsana naEdmo. Imi ndimi mama baba vevanava. Cause makapa vana kubenzi. Pese pachadiwa baba. Please stand in for them. Pese pandichashaya imimi be the provider. God gave me this Bible verse. To every single woman out there, please read this. It has sustained me for the past 10 years of my single motherhood. Isaiah 54. And you will not remember the reproach of your widowhood anymore. For your maker is thy husband. The Lord of hosts is his name. And your Redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. For the Lord has called you like a woman forsaken and grieved in spirit, like a youthful wife when you were refused, says your God. After that, I think God kissed him. His life turned to be something that I never thought it would be. Akatambura kushape kugara. He started sparing my name to draw sympathy. Ndakadzingwa mumba, sine mukadzi, ndikabuda ndisina chinhu cause akaura. She's now sleeping with rich men. People believed lies more. They believed him, including some of my relatives that didn't know how our marriage was. But vamwe vaiziva havo mabororo. Zvaoma akaenda kumusha, akugara ikoko. You know our community. Vakamuseka. Akaudza brother yake kuti ndaenda kun'anga kwachikupu. Angandiramba hake, but afa akarorwa okuwana munhu anomuda. Bamninava ndovaya vandakasiya nevana going to South Africa. I looked after them all and brought preparation yemwana nebaby clothes for their child. Saka vaindida and they knew benzi weyamai yavo. Vamuni ndokupa mari kumukadzi vakati kwira bhazi enda unoudza mai guru kuti makaendera kun'anga nehembe nebhurugwa rakabiwa namukoma. She came kumba and told me. Ndikatoti aiwa hana nyaya mushonga ubate pasina chironda. She stayed a few days vakadzokera. Please bata apa ndichauya nediary rapo handiti. We continued in life slowly moving. I stopped thinking of the past and more responsibilities rose. My life got busier. Had a charity organization. Vana vakawanda and divorce yangu became a thing of the past. Let me end it here today. You are free to ask questions or come to my inbox. Enjoy your day, ladies. Dai musipo ndisina wekunyorera. Makandi koshera. Vasiya namba dzavo +263 77 284 5786. Pane pavataura mashoko ekunzi vana imbasera. Handitika, ini ndiri one of those imbaseras. Ndatombowa musodzi yangu kubuda kuti like men who taught you such painful words. Nae varume from that generation and that generation munouya muchiudza vakadzi venyu kuti vana imbasera. Ende munoziva kuti pamune muchoti vana imbasera ipo pai vana chipo chako kubva kuna Mwari tvatore chinja senem. Sis Raven, these words really got to me because
I am that Mbasera. Ende Mbasera iyo zvainoita, Mwari anoikomborera. Mwari will enlarge the territory or their territory. Mbasera idzodzo. Vana baba vachitsvinyira vana mai. Ndoda kukuudzai vana baba vari kutsvinyira vakadzi vavo muzuva ranhasi. Kana muchitaura kuti vana imbasera, you are blessing those children. Ende ndiri kuudzai, give it 10 to 20 years later. Mune makudzitsvaka mbasera dziya. Muchiti ko dziri kupi. Pane episode yakanzi Makuhwa, tadzokera kumasure vasati varambana nemurume wavo. There was a time in my marriage pandaiti taiva nemusika kwaMandaza corner shop. So Baba Matwins had his elder brother that married his wife after me. So Murora Mnyowan came achita madana to gain favors from relatives. Chichi ndaendi chine mwana one. My guru ava was way older than me, even Baba Matwins. She really knew how to manipulate vanhu to like her and also make them to hate me. Inini unera made me gindagoria, so I never cared about being loved or accepted because ini I had the willpower to bulldoze my way. Chete, we used to stay in same location. There was this girl that was a daughter to my Tejara's ex-girlfriend Chamuchi Chipo. So bankuru vangu vaya started dating friend ya Chipo uya vachitombonorara kumba kwavo. I got to know about it and asked Chipo to tell your friend to stop the affair. Yacho haina kwayakaenda. Tazogara taenda kumusha. My guru vaya, she kind of suspected affair or she knew about it. Vaida kungowana nyaya that is solid. So she said, mainini ndakaenda kumapostora akati munoziva munhu ari kurara nemurume wangu. Ini ndekupusa ndikati Chipo ndakambomuudza kuti ataura nefriend vasiyane nyaya yerelationship yake nemurume wenyu. But please musaudza murume wenyu kuti ndini ndakuudzai. Akati it's okay, you are safe. We came back to Harare. One day titori kumusika na Baba Matwins neyoung brother yavo mucha nemwana wangu kumusana bankuru vaya pacha. Ndikati maswera sei bankuru? Munuzi, he only responded to his brothers, but I didn't put much attention to it. Ndikati bankuru, pane vari kuda depo nekuti vaimbotengesa depo masoyo. Siuzi ndobva vazoti nai mainini. Kuri makaudza mukadzi wangu kuti I'm sleeping nemusikana uya wekuna Zvachanaka Street. Makandoona ko. Ini my guru gave a weird one. Why did she sacrifice me padanda semwanakomana wemunhu? Ini mati zvikanzi makati to my wife I'm dating this girl. Makandoona ko. I felt like a hot sensation kumusana uko. Aren't you can't give sufficient evidence about people dating. Kuona chamba force doesn't mean kuti vanodanana. Yakazvifunga kuti how do you prove all that at the end of the day it's your word against theirs. Nyaya iyi ndakanga ndaiudza Baba Matwins akati ndikakunzwa waburiswa nyaya ika. So ipapo Baba Matwins vakabva vati iwe ndakakuti chi. Immediately I knew kuti ndamu hot soup. What I kept quiet trying to digest and cook up a convincing defense, but before I could create my defense line, Baba Matwins came again. Pindura ndakati chi bankuru vaya futi mainini taura nyaya yenyu. Ini mere povo kuchema. Ndikati saka imi makundikutsanirana kane hama dzako pano cause munoziva kuti ndiri nerera. Makundigara dare mese pasina hama dzangu. Saka inini I'm not going to respond to you, but daidzai hama dzangu dzese pano titaure nyaya yacho. Without them, ndakabva ndatobva ndakuenda kumba. Ndikati mundidaidze kana madana hama dzangu. Nemwana wangu musana nyamu pakabenchi that I was sitting on. Hutu vakasara vakabata muchiuno vapera power kupera strong because I was starting to attract attention yevanhu vemughetto kaumu. So for them to continue questioning me, it wasn't a pleasant scene. I'm crying out there. Nemadziwa was already a victim. Well, it ended that way. I was never asked about it because they knew Vaji was a drama queen. The following morning, Bamnini dzakauya dzikaputika nekuseka. Akati hakulesi boy ivaimariga Makuhwa enyu mazvoonaka. Well, we never talked about it and never ever in my life handitauri Goa no matter how much I know, especially Makuhwa iyi. Good night ladies. Thank you. Iye Makuhwa inonetsa zve because chiri kunetsa ndechekuti kanditi ndimainini here kanewawo kuti kwai mudzimai kana wanzwa zvekuti bamunini vakati mai guru vari kupinda nani ngiri as a wife what can you do because unenge uchifunga kuti if I'm in the same situation also I would want people to tell me. Zvinouya mudzimai wacho namadzimai kana audzwa nyaya inopanduka kuita yako ndosaka uchiona kuti vanhu vakawanda vanongozvinyarara unozozvidiscovera woga kana wazvidiscover woti nhai mimi arega kundiudza vanhu voti tairega kuudza because unozotipisa isati ndimatramburi zvakaoma zvinhu zvacho. Anyway, pane point tadzoka kudivorce
You know, I don't know how God works. Last Sunday, after pana mama vanga vari pano, she was talking about divorce South Africa now, but vaitaura kuti there are so much challenges. Achitaura kuti pandakarambana nemurume ndiri kupain, ndiri kunwa pain. I will just attach that video. I'm recently divorced, so I speak pain, I smell pain, everything about me, I'm just miserable. You see it. So the problem becomes then, my daughter naye uyathandana, siyagowisha sonke, who's praying for who? You see, when you're divorced and suddenly, you know, your physical needs are not being taken care of. By the time you are declared divorced, you had already been divorced. The children are the biggest victims the divorce. You cannot choose between having a new man and raising abantwana. There's no choice there. There's no choice. You have to prioritize abantwana. I'm not going to give this man attention that he deserves. My children need healing. I also need healing. You still have the smell of your partner. You need to clean that as well. Guys, ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari kuitira zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzora mangwana nenyaya dzenyu.